obi tena be ka say election a ye ko nipa bewu a obo nipa bie no bewu emoa ebewu eno de it's a fact emoa bewu me ka say emoa bewu a enya mponchi nyan da bi nipa no bi wo ho no mo a omo ne nam ho sa no mo ye moa na omo ne nam ho sa no na biribia no in most cases no ye de moa ene yi apaye ye de moa ene yi musuo ye de moa ene yanko drepo ne ho asem so mampani dada mama ya de ade mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news ebusuafo Oheneni Adadzoa journalist odini juma sompa FM na woman we or can feel journalist omo Ghana hanoma omo ye faithful and found say NDC for edinsem hu obeka kyerɛ and found say NPP for dinsem hu obeka kyerɛ na mom eba no kware asɛm nso a mami we number 1 ene omanhene yaw edubuache the likes of okatache free famo Kwame Sefa Kaimo. These are journalists see any almost asu bebira anka Ghana ka ebe kwani omo kana kware ti se ne yete na Oheneni de ensem bi atodwa o kire se o man pani dada John Dramani Mahama e de na woje ade kura wo je no kana Ghana fo yemfa ma se wo pese 2024 baya wo be imoje ngu a odeka yempe moja nemum ne yede amembu ne behye won sa ye nto abempo mana na de nti a Oheneni kasa o man pani dada Mahama de na oje no me de ensem Oheneni kan ebebro na ansa na no first of all no me pese me ka say this year 2024 election ni slogan a da so ne say inipenwu afia bato ye babeto no inipa ewu na emom no emmoa na ebewu se me kasa emmoa na ebewu a otemase se wo ye nipa enya de a wo ba akoto waba ejina polling station ho aye tobo no mo abotu wo ye nipa oto waba wi abekofie na emom wo ye aboa de a oto waba wi wo akoye mmoa de na wo abotu nti this year elections ne de almost wo ye nipa nwu na emom wo ye aboa na wo be wunti ye youth afatu wutrim now nienti a Oheneni kasa nyina ne say na nsen na his excellency Nana Danko Akufo-Addo na NPP aban de drip machines bi by a district road improvement program me kire machines a edwukwan so grader de water so de roll so na ho keka ho district e Ghana hanum ni mampani his excellency Nana Danko Akufo-Addo akofa machines aba say one de ogitum pass wa ya kwan into oba be kono nim say Ghana de ntini maintain ya kwan ye nia mehu no mba ye wo kwan so na tutu ntini anje machines ni yemfa maintain ya kwan no na wa akofa aba okofa ba ya his excellency Nana Danko Akufo-Addo na NPP eye omo posters me kire vice president Dr. Bawumia na district no anase constituency ni nipa stand wo as NPP no oni Dr. Bawumia omo pictures ebobo ho metrom stickers na no na his excellency omampenda da Mahama openia wabedi Ghana soda eno resi edu nketia oba politics menyende abedina simple so aka kire omo youth ni so omo hu se NPP stickers ebobo cars no anase machines no omo nwawai na wa wo hweme na wa wutie me yemfa politics NPP na NDC entonchen asem o mampenda da Mahama no resi edu nketia yake enya ntokwa na omo deba entokwa na omo pe e wo Ghana ha so wo ka so obi ni sticker bo ba bi na obi nkwa ya wo pa kire sei but yemfa no ntonchen no o mampenda da Mahama no resi edu nketia ede na moje senior Oheneni ebisa mo no mo pe den like ede na mo pe abatui wo ka sa mo hu mo left from mo right policies are mode back amu nti menchase 24-hour economy no bisi yebeko disco anadwo obisi yebeto momone anadwo yebedi watching na fufu anadwo we wodi buman anything health to break yemfa abane mamo na yemfa Ghana mamo rule by force anything no area sensei o penda da Mahama no rest edun ketia most den cars na aba na posters ne bobo ho no
omo youth no enko wa munim say asase na mo kan no northern region ho baby amanfo bebre ewu bebre omo tiri ma papa bebre egu hospital because of asema mo kan nti because e hot DC no akoka kire omo manfo say cars na aba na wode was won fe maintain ya kwan no eye friend say yes no ho no na wa ode se eden sika bia akwakoto cars no ode ba nti nya aban bia na ode cars ne ba ena omo so to omo trim na car ne ba no omo kwakohia no kwan na NDC fu kohia kwan na MPP fu su kohia kwan na koye ntokwa posters ni bi na bobo ho nti omo kwakwa na koye ntokwa because of asema am akenti because omo nim say cars no eye taxes ka ena omo de to eye ampa taxes ka na omo de to but man penda da John Dramani Mahama all laptops na the break teachers no with all due respect na uti ethical laptops no so and sa laptop na wuska na dokoto ya na man penda da Mahama eno rese dun ketia eye mumbo tom ska na mo dokoto ya ganiska yi blocks ya musisi ya impomenti na ewie mu ahe bia mo de mo posters abobo ho bus branding asika twitwi dia mo de ko yes posters ne keke mo de brand kan ni ska keto ende kwa ye hu asame kan mo de bobo friend say cars no ho ene muska na mo de koye muska na mo de kotoy enya Ghana tax sika mo de mo pictures bobo because mo have mo na mo ye nti mo feel say ajapade mo aye de Ghana nti say Ghana hu bus branding laptop yi blocks ni na mo de mo picture bobo and pass our project no so NDC fu na ye nti ade nti no bi e drip machines aba no mo de mo posters abobo ho a mpanifo am we de Ghana so mutumi akokoduru say mo youth na nkwa wawai now NDC ne kwa why na NPP ne so ama ne kwan ye de na besi nyanto kwa ne besi what is the meaning of this omapenda da Mahama no rest edun ketia is Ghana for NDC and as a Ghana NPP de omo ya so medwen yo this year election omo aka omo sinipa bi ene wo bewu abatu we mu ya abo a wo bewu ukoto aba na ukofie din se me ye Ghana ni decision na ese me ko take ma ko take here but decision no me ko take ama obi ne family no mo anya sika e de ahwo mo anya mo hotam but me am choice na ko make me decision nti me wie me ko fie akwakotena se no mo bobo am ehu nipa kro wa wi ni a enya de a obewu ba so wo odwan na wo de ababo no onte wo kan me na oba na so obedina police station ho no mo abobo aba na se omo abo wutu en wa waseba yenko drepo ni ho asem so mampani dada Mahama ya de ade a keti Dubai sa no so ye nyina abato and so ye jima say your legacy that's right when I would buy then ye can ye nyina ye fe secretary Dubai wura wa nantwinam and once nansi so ehye kejim e your legacy ye bo e kan ade na ban bi abreso ono so akokra eniema ba si enfe nyi kwan na se no de okokasa ne de a ene ade ne yedidi ne aboja na so me enka na ye nyina ye to na Dubai ne na e obi sika free SHS ye ka ho asemi say ye to ena na kufu ado de ye enso bi aja to say MPP for ena de bai say no de papa no ye sere no anya ado on samla biem ene ba kwa o say free SHS for nkwala afonfo nti obama mo na ntwina ma wi o so ba mu de yo obama headmaster ne headmistress for digam wo hunu bi videos na headmasters ni headmistress for ni bi ewia neema no me that policy of buffer stock no ewia neema it is a good one ebia na metro for ni bia provision stores wo vie no eno so ya ehuna na hye o hawo ho ayenka na nya wei ene ye de beka yesre so mo bo nto ade obi aye ka na no de obeka se eye nyina sika na ye de kofa kayi ye de akofa reabo ene ahodi mens na Ghana why no de botom sika e bibida etima obi ade ekotale ho a ye nkwa wa eno de ntokwa beba o eno de ntokwa beba na se me ye parliamentary candidate me ye parliamentary candidate na me party de ade aba fine eni se me de bo ho ba me de akobo ho na se wo se o ma waya oba be waya eto ono so be twa mo be waya etu trafo ni o ba be to o mo ho eti na de ma abo beba no etu fi se so am hai na ayi Maxwell ye de o mo ya bre wo mo na ayi abranche o ye MP or parliamentary candidate lawyer Dako mfoni bo ho a na NDC for so o mo ko waya so am for be pene yo etu you are I'm sure ya wo kwa kofimu wo
I said you get ya can be. O man penusu de one to so. So I'm call wa na nyo mo dia. Can we go back 2016? Bas Branding one with pictures na picture no ebo ba hu. Now man penny your mama and the picture mo. 2016 ayi e-blocks. Uber ko school hono mo na o man penny your mama picture boy e-blocks. And no chese na buy na ba. Obi any one ma odi the bottom sika ye bibi o Ghana hada o. Eto. Je kufo emergency what the ni sika na e. And the was here the can asem so aye bibi o Ghana aye ayi maame no akufo ado ayire. On the onkojiji sika free Ghana for one fato. Save the eti maame no na yembo na baso. Save the chance save mother. Me go abran for manyi 1 billion amba. Me say maame no na yembo na baso. Me yembo hwe na Ghana se sa na tie dia hwe na mampani bi anka se waye bibi. Because maybe to na ade ye. We should to na ade ye. Nobody should claim credit. The issues that are on the floor. Hey, here free SHS no. To what extent can we uplift it? I see no. Kwalane bebe fie no ma phone. Gare nkwa antino